Dobar dan, draga deco. Danas ćemo raditi zajedno predmet matematika za 2. razred. Ja sam nastavnica Nevenka Đoševa, a zajedno sa mnom je radila i nastavnica Amra Batilović. Današnja tema je geometrija i rješavanje problema. A nastavna jedinica nalazi simetriju kod 2D formi i crta liniju simetrije. Šta ćemo naučiti? Naučit ćemo da prepoznajemo i opisujemo 2D forme. Da nalazimo simetriju kod 2D formi. Da crtamo liniju, osu simetrije, kod 2D formi i da primjenjujemo znanje za praktično rješavanje zadaća. Ajde za početak. Svako od vas može da stopira video na ovaj minut i da napravi od hartije 2D forme ispred sebe. Sa time možemo da ponovimo za geometrijske 2D forme koje što smo učili do sad. Osnovne 4 koje je nastavnica spremila, isto tako i vi možete u kući, su kvadrat. Svi zajedno možemo da ih imenujemo i opisujemo sa ciljem kako bi ponovili iste. Pravougao, krug i trougao. Da pokušamo da preklopimo ove forme na sredini. Evo ovako. Kad bi preklopili forma na sredina, dobijamo 2 jednaka dijela koji što se preslikavaju kao lik i slika u ogledalo. To je sa kvadratom, vidjeli ste, možemo sa pravougao, krugom. Vidite kako se dobiju jednaka dijela. Trougao. Tako. Dobili smo 2 jednaka dijela kad smo preklopili ove forme na sredinu. Šta primjećujemo? Primjećujemo da dijelove što smo dobili su jednaki, odnosno forme su simetrične. Kada se 2 polovine neke šare ili figure preslikavaju kao lik i slika u ogledalu, onda je ta šara ili figura simetrična. Sad da objasnimo taj pojam simetrija i preko primjere. Razgledajte, razmislite i odgovorite koje od sljedećih formi su simetrične i objasnite zašto. Jedan listić iz drveća. Šta mislite? Kad bi našli u dvorištu listić i kad bi ga preklopili na pola kao što smo radili sa ovim formama, da li bi njegove 2 strane bili jednaki? Ne, ne nalazi se listić u prirodi koji što ima simetričnu formu. Ovo smajli, kad bi ga preklopili na pola, ono bi bilo simetrično i obe 2 strane bi bili jednaki. Idemo dalje. Ove 2 figure su jedan leptir i jedan ravnokraki trougao. Leptir, kad bi ga preklopili na pola, vidjet ćemo da ima 2 identične iste strane, a isto tako ima da bude i sa trougao. Tako. Sljedeće forme su jedna forma prva koja što je, kad bi je preklopili na pola, vidjet ćemo da je simetrična i ovo srce, kad bi ga preklopili, vidjet ćemo da 2 strane su jednake i srce kažemo da je simetrična forma. Simetrija. Simetrija možemo da vidimo i na ove crteže od slovo A, od smajli i od ovaj zadnji 4 ugao koji što kad bi ih preklopili na pola
dobijemo dvije jednake identične strane. Sad, sa ovim formama što smo napravili, možemo da sa povlačenjem linije ose simetrije da provjerimo da li su simetrične. Počinjemo sa trougao. Kad bi ga trougao podijelili na pola, od jednog ugao do sredini od suprotne strane ili na prezentaciju ovako, vidjet ćemo da on je simetrični. Isto tako možemo da uradimo sa drugi ugao sa sredine od suprotne strane i vidimo da i tako dobija se dvije jednake strane i na kraj treći ugao sa sredine od suprotne strane i gledamo da i taj put dobijamo dvije jednake strane, što znači da ravnostrani trougao ima tri ose simetrije i svaki put kad povlačimo ose simetrije, bilo koje od te tri, dobijaju se dvije jednake strane. Idemo dalje. Kvadrat. Kvadratom možemo podijeliti po vertikalu, da se dobiju jednake strane, po horizontalu i po dijagonalu, tako, po jedna i po druga dijagonala. I opet dobijamo jednake forme, što znači da kvadrat ima četiri ose simetrije i svaki put dobijaju se dvije jednake identične strane. Idemo dalje. Krug. Krug možemo da ga podijelimo po vertikalu, po horizontalu ili po bilo koju dijagonalu, samo da bi svaka prošla u centru kruga. Evo, pogledajte i na ovu prezentaciju. Bilo kako da bi ga podijelili, kad bi osa simetrije prošla preko njegovog centra, dobija se dvije jednake strane i kažemo da krug ima beskonačno puno ose simetrije. Pravougao. Pravougao možemo podijeliti po vertikalu. Preklopimo po vertikalu i dobija se dvije jednake strane i po horizontalu i opet strane se preslikavaju jedna u druga kao lik u ogledalo i dobija se dvije jednake strane i kažemo da pravougao ima dvije ose simetrije. Listić, kad bi ga podijelili, rekli smo da on nije simetričan. Provjerite to i sami u kući. Ova lokomotiva iz voza, još kad je vidimo, gledamo da dvije strane nisu jednake, no možete nacrtati u kući i sami se uverite u isto. Ova devojčica. I kad je gledamo na prvi pogled, vidimo da dvije strane nisu joj jednake. Na jedna strana je ruka ispružena, a na drugu stranu je ruka iza tijela. I kažemo da ova figura od devojčica nije simetrična figura. Ovaj crtež, ukoliko ne bi bio obojeni na jednu stranu, on bi bio simetričan, ali boje od jedne strane kaže da i crtež nije simetričan. Idemo dalje. Ovaj robot, ukoliko bi imao iste boje na dvije strane, on bi bio simetričan, međutim boje kaže mu da ovaj robot nije simetrična forma. Sad, možete stopirati video na ovaj minut i zajedno da igramo ovu igricu sa kućicama. Kad bi stavili liniju na sredinu, mi bi odredili koja od ove kuće je simetrična, a koja nije. Šta mislite? Prva kućica, da li je simetrična ili nije? Ja kažem da nije. Nije, minus, zato što
ima kvake od jedne strane od vrata, a od druge strane nema. Kućica B nije simetrična zato što ima vrata od jednu stranu, a od drugu stranu nema. Kućica C, ona je simetrična zato što je ista na obe dvije strane. Kućica D zbog kvake isto tako nije simetrična. Sljedeća kućica nije simetrična zbog vrata od desne strane, a nema je od lijeve strane. Kućica F, ona nije simetrična zbog dimnjaka što imamo na jednu stranu, a na drugu stranu nema. Sljedeća kuća je simetrična i je ista od obe dvije strane od ose simetrije. I najzadnja kuća je isto tako simetrična zato što je ista od dvije strane i kad se preklopi strane ima da joj bude simetrične. Linija koja dijeli figuru na dva simetrična dijela zove se osa simetrije. Osa simetrije se crta sa isprekidanim linijama. Da nacrtamo ose simetrije na više 2D formi. Evo, možete ove forme da nacrtate u vašim sveskama i poslije toga da nacrtate ose simetrije zasebno na svakoj formi. Možete stopirati ovo video na ovaj minut i da nacrtate sve forme u sveske, a zatim toga i ose simetrije. Svaki učenik isto tako treba da reši zadaće u radni listić, treći dio, strana 40 i 41. Uz pomoć moje knjige što sam imala u kući, ja sam vama slikala koje su te strane. Ovo je jedna strana u kojoj treba da pogledate crteže i da obojite one figure koje što imaju ose simetrije, odnosno one koje što su simetrične. Ne vodite se prema ovim slikama zato što ovo je neki drugi učenik radio. I ovo je druga strana u kojoj u prvi zadatak trebate da nacrtate ose simetrije, a u drugi zadatak trebate isto tako na cijeli crtež da nacrtate osu simetrije. I opet ima da ponovim, ne vodite se prema ove rješenje zato što ovo je stara knjiga koja što u ove uslove našla se kod nastavnice u kući. Za domaći zadatak je da nacrtate kvadrat, trougao, pravougao i krug i njihove ose simetrije. I također možete da izradite i ovaj nastavni listić u kojem će biti potrebno da docrtate simetričnu polovinu od zadatih formi. Evo, na jedna strana je nacrtano, a vi trebate da dopunite od drugu stranu ose simetrije da bi svaka forma bila simetrična. Pozdrav do sljedećeg časa. Nadam se da ste shvatili ovaj sadržaj, a ukoliko nešto smo ispustili, mi ćemo da dopunimo kad se vratimo u školi. Ostanite kući u dobrom